يمسفريد لنا الزول مرا في اللوان غير تدويلت كاب سور لا كوميونيتي ينفقينا بوساكي ذ ماسكاري ميغيل ومرانيني الزول فلاك سلامينك تنمرتي متقبلض الدار زوضا غورنا غساكي الزول سعاد الزول القبائل اللي توالين داكي دي كندا الزول القبائل اللي توالين دي كل ثمورة ماسكاري ميغيل يريض اللي ذو الساكي إيميني جننا إقبايليين غير تمورث الكيبيك ناغ كندا تفضل كيجي غير في سن يحرشن وقبل إسكوسن 90 لكود من بعد إسكوسن 90 مسلاينا غد أفنش تاقيات مسلاينا غد أفيم بدلن يتيلان ذوك سيرو ذوك سوري فاقيا إيميني جننا إقبايليين إقبايليين مزورة ديوسان غير داكي وسند les années 60 très peu ماشي عطاس les années 80 لحقن les étudiants هذاكي quelques étudiants لا داكي القله القبائلي اللي داكي دي مونريال موسانير كل كرانا ولا شويه سنه وايض لا نتنجمع دي كود دي ناج نقرب على لونيفرسيتي دو مونريال نسعر كلي نسد با في ليكونومي با في كل يوم شو سيدي من الوقت ني تسن غرداكي القبائل غرداكي القرايه في القرايه سورتو لا ماجوريتي دي تسن ارث مرتقي خاطر سلان بعد في ثمورث ومن بعد ابارتير دي زاني 90 لا ديسيني نوار الجزائر وتساسند القبائل الغرداكي على خاطر الا شوال دي ثمورت الا المشاكل تلحقن دي فامي ومن بعد لي شوز سون شونجي ومن بعد ليميغرون ميديوسا ابارتير دي زاني 90 يساد باش هذا يقيم اون فوا بور توت من كوني ميد نوسات كي تمزوالوث نوساد القرايه نسالم نوغال الوقت ني mais les années 90 وي قاعد يدوسان وساند بور دو بون إيماني جننا قبايليين لدغا سكوسن 90 أدن مسلاي استلقايا في سكوسن 90 على خطر كيد النيض نزران ذا كان يلد الفراف ذي ثمورتنا ذا نيدي سرولنا الطاسي إيماني جن الوقت ني بظن دار ذاكيا لا تداكيا ثلاث الزغن تنتذا مساع نركباك ديك سكوسن 90 إلا داغن لا ريفيروندوم ني سكوسن 95 ذا لا كريز دو غولف تزغن تسمر المساكن غيد النظام سقلينا مس كريم غيل مسلاينا عدا فوقورنا كيان النظام يدو فانا كان يميني كنا مد الحقنا ذاك ديك سكواسنا 90 ولي لا يسهل الحال في اللسن الحال يسهل راه دابور نعدى لا غار دو غولف لا بروميير كريز لا يلان دي لا غار دو غولف كملت لو ريفيروندوم لانستابيليتي ذاك دي كيباك وكنا نسعد 7 سنين وعرض دي الوقت ني ولاش لي مويان ولاش الانترنت لكن نفاد المعاونه كارانا ويتعاون وا ميد لي ابيد 99 تبدل كندا دونك القبائل اللي تسن الوقت ني سيتي لا ماجوريتي des informaticiens au sein de l'informatique, la majorité l'informatique. On bat si juge à la fardagie ou l'immigration يبدل complètement. شو امشي جورال؟ يورال c'est une immigration زبنا دينير économique. العباد وسند هذاكي pour améliorer leur sort carrément parce que جند بولنسن جند وسند سوراونسن جند خمسن العباد يسعان ماشي ملكني من نوسان كلين نوسان سوقريونا مي سمي دوسان ويقاد لي زاني 2000 وسند اون فامي سواشل تنسن بند جند خمسن دينا جند ليبيان سن دونك سي ماشي كيف نوتر ايميغراسيون حريشة جيان ثالثة جيان تكمل كان على 100% ماس كريم غير ثورة تكمل تلوح قدامي ثورة يعني نوتر مقارن un autre flux, on a les jeunes étudiants.
étudiants غادي تلاحقن لي ديرني طون على خاطر صعبه سندي ثمورت تسندار داكي باش ادغارن باش ادقي من ثاني داكي تندير خدمه تاكي سيت نوتر تاكي تسازدات تاكي وراد ولا مك جوستومون نكوني داكي توالي لي زاسوسياسيون لي زورغانيزم اللي قد شني تقبايليت توالي امك كومون فار بور ايدي لي جون يديروا الحق اللي ديرنا الزدغام ديال الكيباك نعتبغى ما تروح مدينيهم لاكول تري دونيون إغلان دي مونريال يصغراي لونسمون دونتربريز فونت كونساي كونتابيليتي اكود لا فونت دو فواياج يرنا اكون دي صح لو بري بورس سرت عاونم ايمان نون سلمعاونا تري دونيون وفيغ افري دي فون فيلي ديال الكيباك سلمعاونا ليكول تري دونيون صاوضا غير وكنا ديال لا بولونجيرينو داكي دي مونريال دي 10 سكواسني عدان نيك 5000 لي زيتيديون غران غورنا مرحبا يسون نترجو كنس الفرح ذا مقران تري دونيون دو فوت ريوسيت فرنت القرايه اسرات الدومار زدات نكونس قبيليا نسميها سي لا بروفانس ديال الكيباك لا نوفيل تير دازيل خاطر جون بورتور يسمياس يسمياس نادي كاين الكندا ريسومبل ا اون فاست غار ديموغرافيك لا معنى نكوني غاسميين قبيليا نسمياس ثمورث اونجلي تجديط نع ثمورث تجديط اونجلي ثاني ثاني كما سيغيل فتحواش تاكي امزروي اذا تبوي كي نغالا كان الفير كرا يسكوسنا كان يقعدن غادي نوغال ارثيلاوس غادي نوغال لا رياليتي كان بوسناكيا اسكوساكيا ايديا اسكوسناكيا ايديا لا اكيكيا اهيرا ويم سودار اقبيليا الكيباك ديال كندا نزار كني ذاك لو دون سي ان بوفوار كان لي زارتيست لي بويت لي زيكريفان ارثيغارا لا معنى ذي غونت تدريم ثموسني لي كومبيتونس توسنا الحرفات اي غير كليا ذا غنت تدافولت سي ان بوفوار كونوي vous avez misé غافاياكيا ذا شو اذا نسيت تساوي مثادريم ثنا امشي تيلي هكا الفينونسمون بوغراو يمسوداري قبيليا تمورث الكيباك ديال كندا من قبل ما الحقار ثاكي نكوني ميد الحقا دون لي زاني 80 وفيغ كيلكو الغويل لاكي ماس الحسين يحيى باغ اكزومبل ايتي بروفيسور ا ليكول بوليتكنيك ينايد لاميريك سي لاميريك دي ريزو كاين الوقت فهم راه شو غاديني ولكن ريزوطاج ريزو تو ساي ليك لاميريك سي لاميريك دي ريزو فورسي عاشا لي زاميريكان دو نور يساد اسن فهما ونزبرر داكي ان افونسي ما ونسعرا notre propre réseau à partir de la famille, c'est la famille à la communauté jusqu'à réseauter avec les autres communautés. Donc l'idée qui est اسمين يديروا le réseau en 2016 ملالا يقولوا بربع entrepreneur parce que nous connaissons qui est l'air dans le sponsor. Mais quand j'ai commencé à faire de l'immobilier, j'ai une idée qui est née de sponsoriser les événements pour me faire connaître dans la communauté. À quel devoir القبائل في كان يدافوس عاونوني عطاس لحقاش وسلامة اساكي الحمد لله الوقت ني السبونسور وفير دوطر انتربرونور وساند أدعونا les événements parce que les activités socioculturelles les événements بعد 4 ou 5 idées l'idée tout ça à partir des catégories les 4 idées on s'est parlé on se dit pourquoi نخلق راه ريزو مقر c'était l'idée comme ça ومن بعد نجمع نقصر à partir de là نوغال 6 نوغال 8 نوغال 10 من ولا ما نلحق 10 20 pourquoi pas نجمع on va faire un lancement on va lancer un ouali la communauté na est-ce que حواجنا نخدم تاكي انا ما نحبس من ولا ça a été répondu positivement la communauté الحاجه يلهان c'est à partir de là نجمع la deuxième fois نخدم une deuxième activité la deuxième activité تفضلها
On a consulté la majorité de on a eu un soutien. C'est qui a notre étape et puis nous allons notre étape. نظن ذغا مد النظام ولا كان لحق اي نوتر ايتاب الى نغدا مس كريميغيل امشي ذا شو تليتاب كيا شو تسلي ثقيا كان غوريد بضم امشي ثلا اللي حاله من الريزو دي بروفيسيونيل كابيلو كيبيكي وكندا كان السيغيا La vision, c'est pour nos enfants. La moyenne d'âge, elle dépasse les 20 ans les derniers temps. Alors, on a l'étape où aussi des professionnels, des avocats, des comptables. Donc, nous connaissons les autres communautés. Nous sommes toujours par le réseau. On s'est dit, on va faire ce réseau. Le professionnalisme, des entrepreneurs, ils vont passer par. On ne peut pas réussir sans passer par notre famille. On ne peut pas réussir sans passer par la communauté. Pour aller dans le Grand Canada, il faut passer toujours par la famille. On s'est dit, ça va être une référence. Un comptable, à Diffacile Université, il va voir le réseau de papa et de maman. Le papa et maman vont référer Rawis à ces professionnels-là, à ce cercle de professionnels. Ces professionnels-là, ils vont propulser les jeunes agués pour qu'ils vont aller dans la communauté canadienne carrément. On va aller dans le Canada, dans le Grand Canada. C'est comme ça que les Italiens font, c'est comme ça que les autres communautés. Donc on n'a pas inventé la roue, on a regardé qu'est-ce que les autres font et on essaie de faire la même chose que les autres. مثلا مرسى أمس كريم إيغيل كون وين غدكويرا واقيا ثنا ذاك ثورا ذاك نخدم مع طاس لي زاكتيفيتي إلا نغد ذا شو ثنا كل قضيشات يتخدمم أرسا سكوسمي غيديرلو ويرا واقيا ثم ظن غد داغن أمشي لنا كان لي زيكو نغمشي دلا لا ريبونس أما إمسودر لي بروفيسيونيل نغ عقلن تواشو التقفايلي ذاكي دي كيبيك سو مثلا مثلا زواروث نكوني les objectifs c'est de créer une dynamique d'échange entre les professionnels. Les échanges après ça l'objectif c'est de publiciser qu'est-ce qu'on fait. Comment faire ça à travers les activités. Et les activités telles que la formation, donner de l'information pour les professionnels, telles que les conférences sur le démarrage des entreprises, telles que sur la fiscalité, au fur et à mesure. L'entrepreneur du Saint-Cythmour, déjà une plateforme, il va s'épanouir dans ce réseau-là. Il va chercher un comptable, un fiscaliste, et tout ça. Donc à travers ces conférences-là, on a commencé à faire des conférences. Et puis maintenant, on a passé à une autre étape, c'est de rencontrer carrément le public, de faire des salons. Et les salons, comme ça, le contact est direct entre les entrepreneurs et le Qbaïl, l'objectif aussi, c'est en faisant ça pour grandir, pour aider au financement des activités utiles pour les Kabyles. Parce que le Qbaïl a les activités, des bibliothèques, beaucoup de choses, de financer les activités utiles. Donc on s'est dit, si on va aller encore réussir encore mieux, on pourra cotiser, puisque le Qbaïl et les professionnels. Donc les professionnels seront capables de retourner une partie de ce qu'ils gagnent pour la communauté et leur dire merci beaucoup d'avoir fait affaire avec nous. Une bibliothèque, telle activité. À travers le sponsor déjà, c'est déjà fait. Le sponsor déjà, les activités en général, pratiquement chaque mois. C'est les professionnels, c'est eux qui alimentent de façon générale les activités. On a vu la première partie est déjà faite. On passe à une autre étape parce que c'est comme ça, il faut progresser.
On est en train de progresser. تنبدا كان خلال القديشات إيديلان ماسكاري مغال داكي دي تمورث من الكندا خاصو لما تخدم مكان ولاد القديشات في البحر كينا تبضم ولا تمورث يبض في كما كافوس نتالل تعاونم ولا تيواشولين لي سينيسترين ني جوج حتى مساكن ديوث تمورث القبيلو غاريس اسكوسايا كاع. Justement, parmi les objectifs NA, on a des engagements. L'engagement NA, c'est d'aider aussi la communauté. Et la fois passée, c'est l'exemple. Il y a eu le feu qui est dans on a tout de suite sensibilisé le réseau et le réseau allait chercher $50,000 en 2 jours. 50,000. Qu'est-ce qu'on a fait? On a vu les fiscalistes, on a vu les gens qui travaillent dans l'impôt, on a tout regardé. On était entouré par des professionnels et ils nous ont dit voilà qu'est-ce que vous allez faire. Puisque le Canada, c'est le Kawanin, il ne faut pas qu'il y ait le cash, tout ça. On les a mis dans notre compte, on a mis des chèques, on a mis un rapport qui a été fait par une commission. La commission n'est pas là à Chouidran. Exact, sauf un rapport, et le rapport n'est pas Michelin à 8 ans, l'Arva à 8 ans. On a appelé les gens, l'association de l'Arva Islandaki, on leur a donné un chèque, puisqu'ils sont déjà un mouvement associatif, c'est un numéro NEC là, de leur association à but non lucratif, chèque de notre compte à leur compte. Donc on est légal et on a fait une action. Professionnel aussi. Donc l'aide elle a été faite dans la règle de l'art. Et مثل ضاف لا ليغاليتي مس كريم غير ذي غاد وكيد استقسي على ديت الدول اذا شو اذا لي فالور نوكراوي مسوداري قبيليين الكيبيك ديال كندا. Les professionnels, en général, déjà, au sein c'est la chambre immobilière, ou bien au sein c'est la chambre des notaires, ou bien au sein c'est l'ordre des ingénieurs. Dans le barreau des avocats. Dans les barreaux des avocats. Donc, chaque profession, déjà, on connaît, on est une association canadienne, québécoise. On est là, on تبع القوانين التمورثاقية. Donc, وين يديكش من dans le réseau, il va respecter la concurrence. Il y a un bureau de concurrence, on n'a pas le droit de faire cela et cela. Il y a des règles du Canada. Il doit respecter le fisc. Les publicités, il doit les faire selon, par exemple, les courtiers immobiliers. Nous connaissons dans les publicités. On a un spectacle, on a le numéro, le bureau de courtage, etc. Les avocats, quand ils font des annonces, ils ont il y a un code de déontologie. Etc. Donc, nous connaissons, pour faire une histoire courte, c'est le canon du Québec et le canon du Canada. ثنمرت مس كريم غيل غاف وسما جيت تفهم ذاك وذي هذا غادي سوالين ولكن هذا نزار ذاك ثقيان تمورث القانون سي ان بيي تري ريغلومونتي يلحون فريمون سوذ من القاينه كان دي تمثالين كاع يعني انك القانون اش تخصي غادي تدون غزي فما شما غادي تسولف مس كريم غيل في غزي واش تخصي كاع لا معنات تمثلت كان سوا زالي سيكوكلا لاني ولكن هذا المسلاي كي فلاس نعد الواجب نعي ولكن هذا المسلاي فلاس نزرا مس كريم غير ذاك نعون زميله غنقل لنا غافتي لوث نعرف لا رياليتي ايكونوميك نتمور ثاقي مي ذاكي غالا نتسيدير ذاكي غالا نتعيشي ما نروح هكا غندندم يوم مزيان ذا مزيان غاف لا بروفانس من الكيبيك انا ذاك لي كنديان فرونسي وكان ميا يسكوسنا ياكي ايزون مي سور بيي يون موفمون كوبيراتيف روماركابل يستفينا كان ذوك حلاش نتدري مثل اما دي لي بارينا دي لو كريدي. Le mouvement coopératif aguien, il a été construit à Fiouf Ntemagith, et soit venant à Fiouf Ntemagith, Idjahden, soit tas, le mana ou soit star, faire un kegisies. Il a été construit sur une identité socio-culturelle forte, le mana peu reconnue. L'identité aiguien, c'est l'identité des Canadiens
français. Le mouvement coopératif le mouvement coopératif des caisses populaires des jardins, en cherchant à socialiser l'épargne, la population le peuple québécois, il a misé sur deux ressorts, deux mobiles. C'est le développement économique de la population c'est l'affirmation identitaire. L'identité des Canadiens français. La société québécoise à défendre face à la domination anglo-saxonne protestante une identité francophone catholique. ماذا قلنا نمقلا كيجيان نخدم كثمغلي لقاين غافو مديا كان في كيف تمورث الكيبيك انا في غاد نكسكا يوث تمغلي نا يوث كان لا نوسيون في نلقى لو رابور دو فورس لدغان كيون بوسار نا دون اون ريلاسيون اندلن لي دو بارتي سون انيغال سينا ايديسك اما l'arbitraire اما لا فيولاسيون دي droits et libertés نا لا فيولونس مورال فيزيك اي سوسيال كونوي سماماس ايوغرا واكيا يتخلق مكاكيا لو ريزو دي بروفيسيونيل كابيل نا ايراو امسودر قبيليين الكيبيك ذا الكندا ماس كريمي غير ثمغلي نون غار زدات نا فوتر فيزيون فيتور اسك تشوفا انا في الدد كاع الحد الكوفريد اكيا ومديا اكيا غيدفكيا نتمورتنا الكيبيك. Nous connaissons d'abord tous les pays du monde, ils ont des entités régionales. Ou là, y compris des Français, il y a les réseaux Bordeaux, la Gironde, etc. Surtout en Amérique du Nord, les entités régionales, par affinité. On connaît parce qu'on est des Algériens. On est des Algériens, notre pays c'est l'Algérie, donc on vient d'Algérie. Mais il y a une région qui s'appelle la Kabylie, on marche par affinité. Donc on a créé un réseau d'entités régionales, et puis on est ouvert. C'est-à-dire le sud d'Algérie et le rentre dans notre réseau, il est bienvenu. De la région oranaise dans notre réseau, on est bienvenu. Nous connaissons, si eux ils créent leur réseau, on est prêt à travailler avec les autres régions de toute l'Algérie et de toute l'Afrique du Nord. Avec tout le peuple amazigh, on va échanger et tout ça jusqu'à étendre avec les autres, parce que le réseautage il n'est pas limité. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'affinité. L'affinité, l'entité régionale, elle a une affinité, ça a une langue, etc. Donc, c'est pour cela qu'on veut plus aller vers le Qbaïl. Parce que le Qbaïl, on est une famille, c'est comme la tribu, après la tribu de l'Arche, on va arriver jusqu'à, d'ailleurs même à l'époque, on avait une grande organisation. L'organisation tribale de la Kabylie. On s'organisait entre Matqa, la poterie, Aïtiani, le Ftan, في مزريت من البومرداس خدمنا هنا في الحداذن بين les outils agricoles parce que les plans d'Issar, etc. Côté des Rilali, ils avaient aussi tout ça et ils échangeaient entre eux. Ils échangeaient entre eux, beaucoup entre eux d'abord, et ils échangeaient aussi avec le... Donc nous, on essaie d'aller voir un peu nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait. On essaie de le moderniser et de travailler avec les autres nations du Canada. لأن توسنا كان ذي غرال في النار الجدد النار لكن نسعى كأين أوتو أورغانيزاسيون كان à travers les siècles القرون قاعدين ونحوج نعيش كان dans une société عندها ونحوج بوليس ونحوج الجدارمي ونحوج كلا تجمع تدرس كان إكس الحيين ثلوفا نعطي مثل تدار نغلا راشا كدني امس كريمي غير اذا شو لي فيزي لا رونكونتر اكيان لو صالون ياكيان ديكسبوزيسيون دو رونكونتر هذا ديالين نسميتيهم سفيدنا ديالين ذكواس 11 ديسمبر هكا 2022. La rencontre, le salon Agui, c'est pour, c'est une rencontre échange, la rencontre. L'échange entre déjà professionnels dans le salon, dans un cadre d'un salon. Il va avoir aussi le réseautage.
avec les autres. Donc, le public, le قبائل اللي de Montréal, et aussi il est ouvert au grand public, hein, même c'est ouvert pour le grand public. Donc, à Dessen, l'information, déjà il y a l'information, oui, l'information pour savoir c'est quoi le testament chez un notaire, un notaire disponible gratuitement, il va lui donner ce service. Winnie Dusen, pour l'immobilier, il veut savoir comment les premiers, tout ça, il va avoir 3 agences, représentées par Royal Lepage, Remax et Saturn. Ils vont être là. Donc les trois grandes agences et même quelqu'un de capital qui, je ne sais pas si c'est sûr qu'il va être là, mais probablement il va être là aussi. Donc les 4 agences vont être là. Par exemple, dans le domaine de l'uniterie, la lunetterie, moi je ne suis pas vraiment spécialisé, mais ils vont venir, ils vont me poser des questions, combien ça coûte, combien, etc. Donc il va y avoir beaucoup d'informations que les professionnels vont donner. Il va avoir des échanges, il va avoir des certificats cadeaux, il va avoir des gâteaux, il va avoir des surprises pour tout le monde. Ça va attirer le festa en même temps. Attirer le festa, attirer le samara, attirer l'échange entre eux. Tout le monde va être content. Et puis, on va passer un message. وين لا نرى هذه ليها سوايط وين لا نرى الا غماس كومكانيس غماس ني لا ندينا ادي يخدم رغماس وايض غادي فوالا واكي ستا ماغازان دو لونات اشتي لي برودوي الراون تمورثنون لي بروميي على خاطر ما دربحن اسربحن لا كوميونيتي فوالا لو بيت دو صالون. هي القبيله دي سوالين الاولانيه هذا سنين وكان فرصنتك ونتاكيا ماشي غير لا سيده تيلي ماس كريمي غير وكان اتزرم امسو دارنا هذه الحريش اكو يستقسين يستعمل الدغا هذه مبدل لاكي غندير لها دوك حريش انت دمسا ايركوليا وني بغانا ديال خامك هذه يستقسين مرنان يخامن نا صبن نا لي تو دانتيغي وني بغانا دي زار ليبوتيك هذه في يون سبيسياليست دي ليبوتيك وني بغانا دي خم لي رينوفاسيون زايا كذا كاين لي بري لي رينوفاسيون اثنو لين هذه السقسيه وني قدش نكو حريشه كي غادي تفهم ياكل لي تمثال تاكونيت يجرزن سواطاسي وكان انا وين كان لا فورماسيون يانا لونطري لي غراتويت فاطلا تنشو l'entrée est gratuite et puis cette fois-ci il va pas avoir juste le domaine qui est relié à l'immobilier. Il y a des mécaniciens, il y a le magasin Djurdjura qui va offrir des bouteilles de huile d'olive dans des tirages. Il va avoir un mécanicien qui va donner des changements d'huile, tirage de plusieurs tirages de changements d'huile gratuits par le mécanicien. Il va avoir parce que nous connaissons vraiment نروح ناوي اشو حوايج دوك القبائل صادر تخيمارا كان قال دومين داسيورونس لا دومين اكين سيرفيس اون فو الي اوسي وين يخدم il va voir quelqu'un qui est dans le matériel agricole, il va voir un peu de tout. Donc مداسن le public ثماتنا غادينا ادفن la famille leur famille qui est là هضرن ثقافية من اثنين. C'est vraiment agréable et puis ça va être vraiment professionnel. Ça va être des stands qui sont bien décorés. Ça va être vraiment c'est le premier salon déjà. On arrive quand même. Il y a l'internet. Ils sont tous avec leurs écrans. L'information elle est là. Plus il va avoir de quoi manger, de quoi boire aussi. Du jus d'orange, des gâteaux qui sont offerts par l'ensemble des entrepreneurs qui ont mis ça pour la communauté. Et la communauté. اكيد نظاماس كريمي غير اتيليا سي ديفيرسيفيي هذه لينا كان وطاس يحرشن يا كثير كبانيين يقدشنا كان ذي يحرشني مخلفين ووقرا ويمسو ذاري قبايليا الكباك الكندا ثاني يتمغور والى غازال نغير نميا كبانيين مس كريمي غير كنا نسعى مغلي لو قاعد يدوسان حبسنا دوغالن اكسيتيرا دونك او ديبي مثلا كنا نعلم نسعى مغلي البعيد ولا ادسنا الكليه يفادغا لو جور ادسنا كل غورنا باسكو نخدم حاجه الهام
هذا السرفن ودي صحراء ممكن يمي يتشورني مكان يكن لي كيوسك ils sont pleins. Les kiosques sont pleins. Parce qu'on n'a pas pensé que ça va avoir cette ampleur. On voulait faire un essai Cannes. On allait pour 15 kiosques au début, puis 20, puis on a dépassé à 40 et tout. Donc on ne voulait pas que ça devienne comme on veut donner un peu une image du professionnalisme. C'est pour ça qu'on est limité cette fois-ci. Mais si ça réussit, et ce qu'on souhaite, ça va devenir une tradition. Chaque année ou 2 fois par année. Ça dépendra du public. Mais voilà. Le public, mais vraiment, on est à l'écoute. Parce qu'on est là pour protéger les intérêts. C'est le but, le premier but, c'est protéger les intérêts de l'Qbaïl, aussi aider les commerçants à faire des profits, à s'épanouir, ça c'est un deuxième. Mais avant ça, c'est protéger les intérêts des Kabyles, de la communauté kabyle, et aussi les autres, parce qu'on est des Canadiens, c'est-à-dire les autres régions d'Algérie sont toujours les bienvenus aussi. صحابي فرامي ولكن اجي وجينا على الصالون يجي على ديالنا كان دو رونكونتر ديكسبوزيسيون هذه ساعه ثوله في تزديين خاصو لما يبدا كان مزيع لما عندنا سكوسي دي الدون ديال هنا ماسكاري ميغيل هذه ساعه ثوله في تزديين وغير يالنا هذه مغور ليسباس وغير هذه اللي ممكن وغير ويا ضيف غانا تيكين سكوسي يقولوا فانا لا مكان. On va lancer juste après, on va lancer l'inscription dès maintenant. Et si on va trouver un espace. Justement, sur les notes d'Adrar, les associations. Les associations, ou faire les intellectuels, il y en a. Les intellectuels, c'est pas ça qui manque. Les militants, l'un. Les militants, tout ça, la finance thrave. Les artistes, on a mis toujours de côté le commerce. Le commerce, il l'a pas. Et puis on s'est dit aujourd'hui, c'est une des facteurs qui nous a poussé à créer ce réseau. On a dit, sans ça, il n'y aura pas de bonnes activités, il n'y aura pas de tout ça. Voilà, et aussi la bonne volonté. Le vrai. Le vrai. Le vrai, il l'a. Il a un philosophe allemand, quoi que ce soit que vous décidez d'entreprendre, commence-le. Pourquoi? L'audace. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Pourquoi? L'audace, être audacieux. Tu commences ton entreprise, tu décides de t'entreprendre, commence-le. Après ça, tu es audacieux. Quand tu es audacieux, c'est le génie. On parle de génie, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, qu'est-ce qu'il ramène? Il ramène la magie. La magie, c'est Azhar. Il est chanceux. C'est parce que la magie, elle vient avec le commencement. دوا اللي جالسنا ماسكاري ميغيل الا قال يا سوريف الا قال نرزا سالو نرزا سالو ذا شو دي زنينك ناخذ الغون انك يا ثينيض وذا غادي سوالين المند لقتي شاكي دهكام لو صالون ديكسبوزيسيون دو رونكونتر دي بروفيسيونيل كابيل او كيبيك اي او كندا كي دينا البوبليك مونريالي لا فالوا وكذا لو بونتيني توت لي ريجيون كي يقرب لنا مونريال on a choisi un endroit des centres, c'est ainsi qu'il se situe vraiment dans le centre de Montréal. Il a le parking, c'est un dimanche, il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas de match, là on s'est déjà informé à l'avance. Donc il n'y a aucune activité, il n'y a pas d'autres qui vont faire des activités le même jour. Donc cette journée-là, il y a le parking, c'est un dimanche, le dimanche après-midi. De quoi il y a le café, il y a tout, il y a des certificats cadeaux, il y a de l'ambiance. Alors, et puis espérons en masse, les Québécois.
تنمير تماس كريم غيل في بوران لدينتي لو صالون يجي ديكسبوزيسيون لا رونكونتر على ديالي ناس 11 ديسمبر 2022 يا رنا هذيك بوسان كان وثي بوران بوغراو يمسو داري قبيليين الكيبيك ديال كندا اللي نتداغن يوكنا داسن ادي تيكين غادي لين مومبر ذو غراواكي مثلا لا يتيمغور نولا ذاكين ثنا لا يتيمغور وين نجرتي غادي داغن لي سبيسياليست اما حريش الانفورماتيك ناغ حريش لا تكنولوجي دانفورماسيون ناغ لو ماركتينغ ديجيتال وحريشن بلا من نبذر داكا يون يون ايوا كنا تفكينا فوس نتا لالت ايوا كنا نسبد خامكي هكا في الساس يجهدنا مس كريم غير. Bien sûr, le réseau, jusqu'à date, il n'a jamais refusé quelqu'un. Jamais. Jusqu'à date, là, ça a des critères, mais jusqu'à date, il n'y a pas eu déjà une personne qui a été refusée. Puis c'est vérifiable. On peut vérifier qu'on n'a jamais refusé quelqu'un. C'est juste, je dirais que les gens ne sont pas informés peut-être. Ils ne savent pas. Peut-être certains sont réticents parce qu'à cause qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas tel, etc. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, on est passé à une autre étape. Donc venez nous rejoindre. Vous êtes toutes les bienvenues. La porte est ouverte à toutes et à tous. يعني هاي النون كيد النظام ذا ماركنتي ديالنا ايمو سناون ديك حريشنير كلي مخالفين ثاني مرت نكا ماس كريم غير نسلامه ونفوذي كارزن ديال القضيشه توهكي نزار لكن ماشي دايني سهلين كان سواطاس هكي كان القضيشه ذا كيشبان وكي مقرانن فودي كارزن نسلام داين ذا سوريف كان على غياوين ارزاس ذا سوريف ديال دينتي بورا وكتاد يمغور وغير واكي نون أول اللي كنت قارا ماس كريم غير. كنا قلنا كان دي بينيفول باسكو كاينين ثورا شغل دي ان سارتان اج دونك خدمه عطاس كو القبايل كاينين شو دون ليموبيليي دونك عطاس القبايل وغان يفي زنزنيفي تو سا aujourd'hui j'ai la chance de prendre du temps et de travailler bénévolement pendant un mois consécutif على خاطر القبايل وغان في اللي زنزايد سن et tout. Alors c'est comme ça qu'on fait, c'est-à-dire personnellement, il y a d'autres aussi qui travaillent très fort dans le réseau, dans l'ombre là, peut-être au cinéma, tout ça, bénévole, juste bénévole, il n'y a aucun sou, aucun bénéfice, le bénéfice c'est pour la communauté. Donc, un gros dîner, أرواحت مرحبا يسون. الحد 11 ديسمبر غير زوج أمد ذا السا دي كوليج أنسيك لا رو سانت هوبر. ثان ميرث يكشي ماس كريم غيل ذو ذكر كل قدف كان نفوس المعاونه ذي القديشات ذو هكيا الصالون ياكيا يمس فينا نبض دار ثقالا تذويلتنا السلام ذين دي بوين الفايده ذين يكون دي بوين الفايده ثم اللي ثيدون دي الدوار اول تي كو 5 الغراد كان تي كو 5 هذه ثاني ميرتي الى تلفزيون كي قدشن يقدشني يخدم الحاجه لها لانفورماسيون اي تو الا قتني انا عاون سات تيكو سايكل تلفزيون كي الا قاسا ادينا ثاني ميرث نون تم قرانت كان l'opportunité de parler avec la communauté à travers vos caméras et à travers votre ثاني ميرثين كماس كريم غير الفرح ذا مقران في بورنا اللي يكون وين ياكو ثواش التقبيلي ذاكي ذي مدينه مونريال كيبيك ذا كندا كيدنا يمسفيننا ودني ثاني ميرثي يتقيم ميدنا هكا سوره السلام ديال التمريليين النظام يدون ذي الدوار دي دون اي غلاله قيمه ذي ثلويث